капитан. Ооба, биздин любимый капитан. Джек, мистер Гибс. Угутам сизди, капитан. Энин дурайындын балдары мен бир аз гана жок болуп калсам мени уят кылат экенсиңер да, Кандай? Мага бирөө айтты, сен жокта сен командаң гол асатайын деп тур выборго. Бул чындыкпы же калп айтып бол мага? Чындык. Просто эртең бүрсүнү жаңы жылда акча керек ошон үчүн. Подарок алыш керек балдарга, стол даярдаш керек, салют алыш керек жаңы жылга. Мен билем. Бирок сатпайбыз, анткени я пообещал. Садыр Жапаровка сатпайбыз деп. Джек Воробей, укам. Ами, так будет. Что ты хочешь сказать мне, чел? Мен сатам голос. Мага барыр, понимаешь, я хочу оливье. На Новый год. Же сен жибер ошо оливьеңди. Бирок голосты сатсаңчы, сен көтсүң. Мистер Гибс, бияка келиңиз. Эгер бирөөсү барып голос сатса, мага дароо айтасың. Макул. Биз сатабыз голосты, не тебе решать. Жерге кир. Мурунку выборда голос сатып кармалып калган элге уят болуп менби же сенби? Мен силерди албайм командага, эгерде силер голос саткыч болсоңор. Так что эмне дейсиң, чырагым? Ну ладно, сатпайм мен голос тоже. Макул, алам сени, бирок кол кет менен тишиңди жууп келчи. Сени албайм, сен орус экенсиң. Так, дальше. Бул кимдин баласы я? Сеники окшойт, страшный. Амей. Птичкаң сонункен базарына птичкаңды алам, бирок сени албайм. Сен голосуңду мурун эле сатып салгансың. Булар ким? Биз карапайым эл. Садыр Жапаров менен биз. Друг, сен алдамчысың, голос саткычсың, я. Сизди ишенсин деп бир жылкы союп келдик сизге. Эй, жаным го.